O'shdagi zilzilada qurbon bo'lganlar, vayronalar aniqlanmagan. Hozirda aniqlashtirish ishlari olib borilmoqda. Жер тирөө катталары менен бардык райондук жаран коргонуу кызматтарына тапшырмалар берип, жеринде тактоо иштери жүргүзүлдү. Алдын ала такталган маалымат боюнча жабыркаган жарандар жок. Бул Арабан, Чоң Алай, Өзгөн, Каракулжа, Ноокат райондорунда жабыркаган жана жарандар жабыркаган имараттар болгон жок. Бүгүнкү күндө Ош облусу аймагында жер тирөөдөн бүгүнкү катталган жер тирөөнүн кесепетинен жабыркаган социалдык имараттар жок. O'sh shahrida bo'lgan zilzila tufayli Ishkovon qishlog'idagi Matkarimov nomidagi o'rta maktab binosi shunday ahvolga tushgan. Devorlarda yoriqlar paydo bo'lib, o'quvchilar uchun xavfli bo'lgan. Bugungi kunda o'quvchilar evakuatsiya qilindi. Bu bino 1996-yilda hashar yo'li bilan qurilgan. Bu hashar yo'li bo'lgani uchun standartga javob bermaydi. O'zi MDagi MCSdagi mana 3 yo'li to'xtatgan, buni o'qib olg'ala deb. Biroq ham klass yetishmagandan o'qib o'tamiz, o'qitib o'tadi bolalarni. Biz ham qayrilmagan yerimiz qoladi, jo'g'ri joqqa qayrildik. Bayag'i qurultayga yetkizdik önümüzde. Şahrın çekesinde mektebimiz var. Ошол ушундай авариялык составда турат канча жылдан бери. Буга чейин деле көп эле козголгон экен, маселе бирок чечилбептир. Сизден сураныңыз, сиз дагы ушу жумушчуларыңызды жөнөтүп, ушу мектепти карап, жаңы мектеп салып бериңиз, бизге суранабыз сизден. Eski qurilish qoidalarida javob bermagan hashar yo'li bilan 80-yillari qurilgan maktab zilzilagacha Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan hayot uchun xavfli deb topilgan. 2008-yilda maktab faoliyatini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qilingan. Matkarimov nomidagi umumta'lim maktabi 2 korpusdan iborat bo'lib 160 o'ringa mo'ljallangan. 300 dan ortiq o'quvchi bilim oladi. O'qigan mumkin emas, usnosqa deb. Andan keyin 2019 chiqqan ekan, ana maga cheyinki direktorlarda o'qitib kelgan ekan, ana biz atenlerden bayağı suranışı menen ошол мектепке баланы bayağı батпагандыктан, балдарды эч жерге батыралыктан, балдары башка мектепке батпагандыктан ошол жерге окутуп турганга атенлер менен макулдашып окутуп турганбыз да. Анан быйылкы жылы мына жаз мезгилинде ушул мектепти корпусту жабайлы деген ниетибиз болгон өзүбүз. Ана бүгүнкү мындай жер тирөөнүн эсебинен моментинде ошо мектепти жабып жаптыкта. Zilzila vaqtida binoda 4-sinf o'quvchilari bo'lgan. Ular o'z vaqtida evakuatsiya qilingan. Ayni paytda o'quvchilar maktabning 1996-yilda qurilgan 2-xavfsiz binosida tahsil olmoqda. To'xtorbayev o'zi park ko'rgandan keyin hozir plandaштырып жатат. Эгерде чечилип кала турган болсо, биз ойлойбуз, бул эң зарыл маселе чечилет эле деп. Сунушту бергенбиз бирок Маткаримов мектебин. Эми бүгүнкү жер титирөөдө дагы жаракка кеткен жерлерде дагы жаракалар пайда болду. Азыр МЧС өзүнүн бүтүнүн берип атат. Эгерде 4-деңгээлдеги жарак салууга келе турган болсо, сөзсүз түрдө мектептин курулушу зарыл. O'sh shahar ta'lim boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, O'sh shahridagi ta'lim muassasalarining qariyb 50% eski binolar, ayrimlari esa bir asrlik obyektlar. Hozirda shaharda 70 ta maktab, 68 ta bolalar bog'chasi mavjud. Umida Mirzabayeva, Zarina Rahmanberdiyeva, Mirzat Numanov, O'sh